The Sengsamala Downgate Nugpur managed to apprehend 4 drug addicts, including an alleged drug peddler from Downgate. While patrolling on the 26th January at around 10 p.m., the police took these persons to police station for further investigation and the case under NDPS Act was filed against them. Injection. Taruh orang judi su. Betul. Injection. Semua bro. Okay mo? Yes mo. Agree mo? That one envelope na kana bro. Nakaliang jungi ke Sengsamala tidak ke jingkia ke bakrau ba habai dei ba minta ke sengi ru para khoi itip bangi rakhe ke ka sengi la lut ke Republic Day henrei kalong ke jingja ke basingsi hakadong bat khamtam lang ba jong new drugs una jelei shisha hane po ribhoi ke jongi henrei ke ni jingjilei jong new drugs hane po ka shnong ka tha ko jongi umdei re tangi ki bri shnong ki jongi ki bri shnong ki dei tang ki bri ki be wan sa wai tang si benai arbanai ki penjot ki pen pra ya ke jinglong ya ki samla ki penjot ya ke long yeng ke long sem lang ba ke jingkerni jong new drugs ki poi syakatu syakathiem syak penjak briru kata kampat juja hanrei ni don ni i jengai ba ni don ni kata ke jingma ke ba ngi kum ki samla ngi don ya ke jinge bat habaya dei bat menta ke sengi ngai ku blai syai ni ki tim ki Sengsamala jongi ki member jongi ki badon lang kila up mit labat sengi kila persang ban le teknik da kuntu kumne henry kila yobat menta ke sengi te kani ke jing yobat ke jongi ke long ruhi bayasha ni yoban bat try way nengkong adi nang tak ya phone way nengkong tu bangi bat nengkong uang hanaba udai tang ubadi ubala kerni nane ubala edek henry udai pat udai ubri ubadi bakhayi kila ya phone way kumbai la batai rang badong mene bai ong ba la phone you way hadin sawan biang you way te kalong ke jingkia ke bakrau ingi kum kisamla te nga kerpat jur ke sorkar kantam ke police department bakin sim khia habai dei bat kane omban jipun kun na kandon ke jing jingkram nakal yang jok kiru ki de ban budin mde ban chujam ne teng ki pos Ai tu dia tu berapa ini dalam kan nga kumura badong je badong dia. Nga penpawan ke por was si. Maka ke por ngul kalapia. Ya pun nga ki na dong je badong dia. Yung apa kadang juni ngelai yang berdrops, orang mana pada yang wan suah dengan ngelawan hang nebat ngalap di mana bukan masa apa downgrade ke juni, udah persa ngom beda mana ngom ada persa jong bapli lilat tusuk, tengok ada pek yang ngai tu yang ni, kadang orang ngap bolong kita, mereka lagi sengaja baru sekitar tambah long 48, mereka ni kapur nak lawan kalau ibat kedah pautin golden lalu drop sentuh, bat nontakta pan, layalang baru kait bro, kelaya dom, kelaya sat baru kait kiwi kenaru tambah, yang mendem tak tihan kapor, maka insat don nalor jungi jarang don kain kapan sampai, kalian dengan police department, bah, kasale keberkam dan nontak alam, dang don segiwe pan, dang kata kapor, badang udang phone, don giba phone yu pan, idang don berkuat drops pan, tinggi ailat yu buang keren dangi penhe kasan lapan. Tu mana udah perlok, udah ruby kena nipali, nangta dan sa belum melak kedai, nangta apa